Internet es un don de Dios. L-internet u rigal talla iżda wkoll responsabilità kbira. It-teknoloġija tal-komunikazzjoni bil-mezzi u l-opportunitajiet tagħha fetħet orizzonti kbar u wisgħin għal numru daqsi kbir ta' nies. De los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades. Toffri possibiltajiet immensi biex il-bnedmin jiltaqgħu u juru solidarjetà ma' xulxin. Jalla dan il-netwerk soċjali ma jkunx mezz ta' alienazzjoni imma mezz konkret fejn tinbena umanità aktar sabiħa u maquda. Ejjew nitolbu biex in-netwerks soċjali ikabru l-inklużjoni li tirrispetta lill-oħrajn fid-differenzi tagħhom. La solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias.